Zamislite jedno selo uvučeno duboko u dolini, čija je životna krv tekla iz kristalno čistog planinskog potoka. Generacijama su se ljudi iz Eldorije oslanjali na ovu vodu za sve, piće, poljoprivredu, održavanje svoje male, živahne zajednice. Ali svakih nekoliko meseci, bez upozorenja, potok bi se misteriozno smanjio, ostavljajući polja isušena i duhove potištene. Bio je to ciklus očaja koji nisu mogli da prekinu. Problem nije bila jednokratna suša, bio je to ponavljajući, zbunjujući fenomen. Pregledali bi obale, išli uzvodno, tražeći vidljive prepreke, oborena drveća, odrone kamenja, bilo šta značajno. Ali nisu ništa nalazili. Njihovi početni pokušaji bili su jednostavni, seljani bi čistili sitne ostatke, nadajući se da je to sve. Kada to nije uspelo, očaj ih je doveo do složenijih ideja. Pokušali su da grade male, privremene brane kako bi povećali pritisak vode, verujući da će se skrivena prepreka na kraju popustiti. Ali svaki put, potok bi samo nakratko curkao pre nego što bi ponovo usporio do svog izluđujućeg puzanja, ostavljajući sve frustrirane i zbunjene nevidljivom silom koja je delovala. Kako su godine prolazile, a problem se intenzivirao, seoske starešine odlučile su da potraže pomoć s polja. Pozvali su visoko cenjene inženjere i ekološke naučnike iz užurbanog grada. Ovi stručnjaci su stigli sa impresivnim nizom alata, sonar opremom, naprednim dronovima za mapiranje, čak i geološkim istražnim instrumentima. Proveli su nedelje proučavajući teren, analizirajući uzorke tla i proučavajući drevne karte. Njihove teorije bile su razrađene, u rasponu od suptilnih podzemnih pomeranja do retkih prekomernih izraslina vodenih biljaka ili čak neotkrivenih mineralnih naslaga koje ometaju tok. Njihova predložena rešenja bila su jednako grandiozna i skupa, preusmeravanje delova potoka teškom mehanizacijom, instaliranje složenih sistema za filtraciju ili čak istražno miniranje određenih delova rečnog korita. Seljani su gledali, puni nade ali i opreza, dok je svaki zamršen plan bio sprovođen. Ali uprkos naprednoj tehnologiji, velikim troškovima i sjajnim umovima, potok je nastavio svoju nepredvidivu naviku. Svaka složena intervencija donosila je samo privremeno olakšanje, ako i to, pre nego što bi se protok vode neizbežno ponovo smanjio. Nada sela je počela da bledi, zamenjena umornom rezignacijom da je njihov problem jednostavno previše dubok da bi se rešio. Usred sve te visokotehnološke analize i razrađenog planiranja, živela je starija žena po imenu Elara. Nije bila inženjerka niti naučnica, bila je jednostavno posmatrač. Svakog dana Elara je sedela pored potoka, ne da analizira ili hipotezira, već jednostavno da posmatra, sluša i uči njegove ritmove. Primetila je obrazac koji nijedan stručnjak nije uzeo u obzir. Svaki put kada bi potok počeo da usporava, videla bi određenu vrstu živopisne plave ptice lokalno poznate kao potok plesači, kako se okupljaju u većem broju blizu specifične, plitke krivine. Stručnjaci su ove ptice odbacili kao običnu divljač, nebitnu za inženjerski izazov. Ali Elara ih je posmatrala kako se gnezde, kako rone za ribom, kako suptilno pomeraju sitne kamenčiće da bi stvorile zaštitne plitke delove za svoje mlade. Pametan preokret je konačno otkriven, blokada nije bila jedna velika prepreka. Bilo je to kumulativno, kolektivno i potpuno prirodno delovanje stotina ovih malih ptica, vremenom, koje su nežno preusmeravale protok vode taman toliko da izgleda kao da je glavni kanal blokiran nizvodno. One nisu blokirale potok, one su ga suptilno, nenamerno, preoblikovale za svoje potrebe gnežđenja. Elarino rešenje je bilo zapanjujuće jednostavno. Umesto borbe protiv prirode, predložila je izgradnju niza malih, plitkih, veštačkih bazena za gnežđenje malo dalje od glavnog toka. Ova nova, sigurna utočišta, dizajnirana posebno za potok plesače, odvukla su ptice od kritične krivine. U roku od nekoliko nedelja, potok je ponovo tekao slobodno i dosledno, njegov prirodni tok je obnovljen. Selo, zapanjeno, shvatilo je da su tražili planinu kada je odgovor bila samo šačica perja. Selo Eldorija naučilo je duboku, neprocenjivu lekciju. Stručnjaci, sa svim svojim sofisticiranim alatima i složenim teorijama, bili su zaslepljeni sopstvenim pretpostavkama, tražeći veliki, zamršen problem. Previše su komplikovali ono što je, u svojoj suštini, bila jednostavna ekološka interakcija. Elarino strpljivo, nenametljivo posmatranje, oslobođeno predrasuda naprednog znanja, probilo se kroz svu buku. Dokazalo je da ponekad najtvrdokorniji problemi uopšte nisu složeni, oni su samo jednostavne istine zamagljene našom tendencijom da preteramo sa razmišljanjem i komplikovanjem. Rešenje nije pronađeno u više tehnologije ili razrađenim planovima, već u manje mešanja, više posmatranja i spremnosti da se prihvati jednostavnost. Ova priča o Eldoriji i Elari podsjeća nas da jasnoća često dolazi od povlačenja i pojednostavljivanja. Da li postoje oblasti u vašem životu gde možda previše komplikujete stvari, tražići složeno rešenje kada se jednostavnije krije na vidiku? Ako je Elarino putovanje rezonovalo sa vama, pritisnite dugme "Sviđa mi se". Podelite svoje priče o jednostavnim rešenjima za naizgled složene probleme u komentarima ispod.
I ne zaboravite da se pretplatite na Srbijan Repo za više inspirativnih narativa koji vas podstiču da razmišljate drugačije i prihvatite moć jednostavnosti.